Pozdrav slušateljima. Ja sam Aloize, a ovo je Ex Tenebris Vox, iliti Glas iz tmine, audioblog poetske, filozofske i kritičke riječi. Seriju za tikvu, panja i bukvu. Kakva Venera, Jupiter, Mars i Luna, daj mu baluna. Kakav Laocije, Sokrat, Kant, Spinoza, Toto, prognoza. Kakav Beethoven, Mozart, Bach, džez ili bluz, daj cajku i guz.